semeton, melang ngawasin pianake ane enu balik tanah. Apang tusing cara kejadian ini jalan muding Indah 5, lingkungan muding Kaje, Kerobokan Kaje, Badung, duga Selasa 3 Agustus. Anak alit ane madan Gusti Putu Agung Riki Anantaraine ngalahin ulian anyut di Tukade, tugas mepelalian ajak timpalne. Kasubag Humas Polres Badung Ibtu Ketut Gedeo Kebawe Nerangang, awalnya memene korban ane madan Kadek Rizky Vidayanti sedang ngumbah piring di kos. Kengken kaden undukne sagetan panakne nage mesu sawetara jam 11. Ulian ngeling, memene lantas ngemang korban Riki pesu. Apa buin biasanya Riki anak mepelalian dogen di muka umane ngajak anak cenik-cenik ane lenan. Sawetara jam 11.45, saget memene ninggah kabar uli timpalne ane madan Igede Andra Vicky Laksmana Putra yan Riki anyud di Tukade. Lokasi anyudne sawetara da semeter uli kosne. Ketut santi ke ngorang, tugas kejadian yeh Tukade mula sedang meluap kerurungi. Ulian ujane bales, buine ditunggu si ento anak mula selesai ada anak cenik mepelalian. Santi ke ajak keluargane lantas milu ngalin korban. Nulo tukat Gunung Sangyang. Cuma gagal nepukin korban, ane bakatange tuah sandalne dogen. Memen korban terus ngeling sig-sigan. Santi ke terus ngelaporan kejadian entu ke Polsek Kuta Utara. Mare 2 jam ali ajak pihak kepolisian, Riki bakatange ngengsut di Akah Tiyingi, Jalan Tunjung Sari, Gang Kenanga Denpasar. Jaraknya ada 1 kilometer uli tongosne mepelalian. Riki langsung abane ke Rumah Sakit Bali Med, Jalan Mahendra Data nomor 57 Padang Sambian Denpasar, nganggo mobil patroli 940 Samapta Polsek Kuta Denpasar. Di subane neket di rumah sakit, korban subenga lain. Jani, jenazah korban lakar abane ke kampung. Tim Bali Express ngelaporang.